Dobar vam dan, gledate Oko ekonomije, moje ime je Vesna Damjanić-Branković. Zbog problema sa otplatom kredita, banke su aktivirale hipoteke i oduzele 300 kuća i stanova. Najveću glavobolju građanima pravi evro, koji je od početka godine ojačao za 9 dinara i prešao novu psihološku granicu od 112 dinara. Koliko je rast evra u vezi sa političkim prilikama i neprilikama? Koliko sa stanjem srpske ekonomije? Imaju li banke plan za pomoć onima koji ne mogu na vreme da otplaćuju kredite i da li je rast kamata neminovan? To su pitanja na koja večeras odgovaramo u Oku ekonomije, a moji gosti su Goran Pitić, predsjednik Upravnog odbora Societe Generale banke, Slavko Carić, predsjednik izvršnog odbora Erste banke i Vladimir Čupić, predsjednik izvršnog odbora Hypo Alpe Adria banke. Dobar dan, hvala vam što ste gosti Oka. Evo, pre nego što krenemo da razgovaramo o tome kako pomoći građanima koji ne mogu da otplaćuju kredite, šta će biti sa evrom, dakle da li da očekujemo i dalji rast ili eventualno pad. Najprije jedan kratak savjet od svih vas, onim građanima koji dakle sad se sračunavaju kako da prežive od meseca do meseca, dakle šta biste vi kao njihovi lični bankari savjetovali, a da to nije samo štednja. Imamo u vidu dakle i da raste evro, da su plate zamrznute, da su dažbine sve veće. Evo, gospodine Cariću, hoćete vi da kažete, šta biste savjetovali? Povećajte svoje prihode. Kako? Svi mi moramo više da radimo. Evidentno je da smo dosegli neki vrhunac zaduženosti i da sad moramo da otplaćamo kredite koje smo uzimali prethodnih godina. Evro, kao što smo videli, dobija na vrednosti. Koliko će taj trend trajati, to još uvek ne znamo. Prema tome, jedini način da povećamo svoj otplatni kapacitet jeste da povećamo posao koji svaki od nas radi, odnosno prihode koje imamo i da samim tim sebi i svojoj porodici omogućimo da vraćamo kredite i da imamo dovoljno novca za život. Gospodine Pitiću, šta biste vi savjetovali? Pa, verovatno jako teško reći i zvuči onako možda stereotipno, ali mislim da odgovornost je jedna ozbiljna reč u ovim vremenima. To se odnosi na svim nivoima, ne samo na nivou pojedinca, nego na nivou države. Odgovorno znači planirati svoje prihode i biti relativno konzervativan prema vremenima koje dolaze, pokušavati normalno da se na neki način pospeši naša ponuda na tržištu rada u smislu mogućnosti da eventualno promenimo posao ili da povećamo našu karijernu poziciju na način da dobijemo veću platu. Ja bih rekao da se gleda i dugoročno, ne samo kratkoročno, i da se posebno roditeljima da investiraju u svoju decu i da vode računa koje obrazovanje stiču, jer ono što je ova kriza pokazala jeste da određene kategorije profesija ipak imaju u ovim situacijama, da kažem, jednu relativno stabilnu poziciju i ipak relativno isplativu poziciju koja se u ovim kriznim vremenima pokazuje normalno da je jedna vrsta bafera ili nečega što može da pomogne u ovim trenucima. Ako imaju problem sa bankama u smislu otplate, ja savjetujem svakako da pre nego što dođu stvarni problem da se obrate svojim bankarima i da na taj način normalno rešavaju svoje probleme. To ćemo još detaljnije, samo gospodine Čupić još da čujemo. Ali imate vi neki konkretan predlog šta bi neko mogao da uradi kako bi mogao da prođe od 1. do 30. da ne ostane dužan ni bankama, a opet s druge strane da može normalno da živi? Pa prvo da pokuša da svoju potrošnju uskladi sa onim što je zaista realno moguće. Neke dažbine ne možete smanjiti, to su dažbine pre svega za komunalije. Koje rastu, ne možete štedeti previše ni na hrani, na kraju krajeva. Prva stvar je zaista racionalno postupati, racionalno trošiti, pratiti kako se kreću cene pojedinih proizvoda, eventualno kupovati na pojedinim popustima i tako dalje. Ali mislim da je ovo što je Goran rekao na kraju ipak možda najvažnije u ovom trenutku. Ukoliko osetite da imate problem, najbolje odmah se obratiti banci i pokušati rešiti problem na takav način. Znači, mislim da su banke pokazale dovoljno razumevanja za klijente, da je dobar deo kredita reprogramiran i to je negde možda najsigurniji, najjednostavniji put da se problem ipak reši u nekom kraćem roku. Na duži rok, naravno, stoji sve ovo što je rečeno do sada. Dobro, i sad vi ste već uveli u priču da kako otplatiti kredite ako imamo problem sa prihodima. Danas je Udruženje banaka objavilo da je svaki 5. kredit rizičan, odnosno teško se otplaćuje. Da li je to alarmantno? Da li je to rast u odnosu na pre godinu dana? Mi permanentno imamo rast otplate loših kredita. Dakle, to nije pojava iz posljednjeg kvartala ili posljednjeg meseca. Jer se ubrzava? On se ne ubrzava, to je jedna stabilna stopa rasta. Ono što je nezgodno jeste što je procenat loših kredita najveći u celom regionu upravo u Srbiji. I to verovatno ima veze s delom i sa standardima koji se kod nas primenjuju, koji su vrlo striktni s jedne strane, ali s druge strane ima realno veze i sa činjenicom da dobar deo, pre svega privrede, kasni s otplatom kredita i ono što su naše naznake to je da će se ovaj trend nastaviti u narednom periodu i to će sigurno dovesti do
ozbiljnih problema u funkcionisanju pre svega realnog sektora, a i čini mi se da će banke postati sve više i više konzervativne kod odobravanja novih kredita. Te dve stvari su jedna s drugom neizostavno povezane i mislim da je taj problem već sada došao na nivo kada je reakcija apsolutno neophodna i to ne samo reakcija centralne monetarne institucije, nego reakcija vlade i ministarstva finansija pre svega. Dobro, koja će biti reakcija banaka? Dakle, vi ste sad ovde savjetovali da ako imam problem sa otplatom kredita da se javim svojoj banci, kažem ja šta kažem, ja ne mogu više da otplaćujem, ne mogu da uskladim. Što se javite banci, tu se potpuno slažem sa svojim kolegama, to je bolje za vas. I koje onda imam ja opcije? Dakle, kao građanin koji ima, koji ne može, neće, nego ne može da otplaćuje kredite. Vi kažete banci, kurs evra je problem zato što je meni ostala plata fiksirana, a kurs se povećao. Ili neko iz porodica ostao bez posla, pa nam je kao porodica otplatni kapacitet manji. Onda vaš bankar sedi sa vama i izračuna koji vam je otplatni kapacitet, vidi koji je to maksimum koji možete da izdvojite mesečno za otplatu kredita i reprogramira vaša dugovanja na najadekvatniji mogući način. Šta znači reprogramira? Da li da jedno vreme uopšte ne plaćam, pa ili da koje su opcije? U zavisnosti od vašeg otplatnog kapaciteta. Znači, ako sad nemate posao, može da se kaže, ok, evo daću vam rok od 6 meseci ili 12 meseci, probajte u tom roku da nađete posao, za taj period vaš kredit može da miruje. Ili ako vam je, kao što sam malo pre rekao, smanjen otplatni kapacitet, onda ću vam produžiti rok otplate kredita i samim tim će vam mesečna rata biti znatno manja. Ja sam samo naveo dva neka hipotetička slučaja, ali ima puno toga što može da se uradi. Dobro, i sad